بلێ تەماشەوانین هێژا جivînên opozîsyona Sûriyeyê li Cenevê berdewam dikin. Em derbasî Cenevê bi xwe dibin. Endamê desteya danûstandana hêzên şoreş û opozîsyona Sûriyeyê İbrahim Biro ji Cenevê li gel min e. Silav û rêz bo te keke İbrahim. Keke İbrahim dizanî yanî fikrek tê serê miro, bîra miro. Wekî ku krîza Sûriye di asta navdewletî de hatiye paşguhxistin. Tu çawa dinirxîne? Belê kak Cemal, em dizanin yanî ne ji nehadê yanî van salê dawî hin deverê dinî dunyayê gişer çêbûne hinekî krîza Sûrî paşguh bûyê bi taybet jî piştî şerê Rusya-Ukrayna. Lê berî wê jî yanî aliyên navdewletî ew yanî fişarekî zêde nedkirin li ser rejîmê alîkar bin ji bo cîbcîkirina biryarên navdewletî. Lê aniha yanî di vê dema dawî de piştî şerê İsraîlê li Xeza carekî din hinekî yanî dosyeya Sûrî derdikeve pêş. Axaftin carekî din li ser rewşa Sûrî tê kirin. Lê ême wek Komîta Danûstandinên Sûrî her me komîtê xwe berdewam me kombûnê xwe berdewam dikirin berê li Erebistana Siûdî lê van salê dawî hin her çend mehekî li Cinêfê em wan kombûna berdewam dikin. Keke İbrahim yanî hûn çaverê dikin ku ev danûstandinên wê yê ku li Cenevê niha berdewam dikin li gel yanî hêzên navdewletî encamên pozîtîv bêne ji bo rewşa krîza Sûriyê? Bi rastî yanî ême dîtina me li gel nûnerê navdewletî Geir Peterson û tîmê wî me hinekî gunehbarî xist hestê wî bi xwe de ge ew bi rola tê xwastin wek nûnerê netewê yekbûyî gerek karê wî cîbcîkirina biryarên navdewletî be. Lê hin cara ew ji karê xwe tiştekî din dike bêhtir danûstandinê di nav rejîmê û dewleta dike danûstandinin li dervî biryarên navdewletî dike. Evaya berî niha jî salê berê jî û îsal jî di meha niha de me wek Komîta Danûstandinê ji emîndarê giştî Guterres re jî got bi hazirbûna Peterson gerek yanî ev mebûsê UN dikaribe nûnerê navdewletî dikaribe bi mehamê xwe bi wezîfeta xwe rabe. Her wiha jî ev dewletê hazir bûn doh kombûnekî berfireh hem Amerîkî, Brîtanî, Fransî, gelek welatên Ewropî her wiha jî du welatên Ereba Misir û Qetar û Kanada li ser wan û Tirkiye jî di wê kombûnê de hazir bûn. Tişta yanî hinekî hêviya çê dike ge evan dewleta bi tevayî yanî tekezî kirin li ser çareseriya siyasî li gorî biryara 254 her wiha li ser yekbûna opozisyona Sûrî li ser pirbûna beşên ku di nav opozisyonê de hene hin rexnê wan jî hebûn ku opozisyon gerek yanî hinekî karê xwe aktivtir bike têkiliyê xwe firehtir bike. Her wiha yanî aliyê opozisyonê jî ji van welata got gerek hûn alîkar bin ge biryara navdewletî cî bibe ne hinekî wek dibe rejîma Sûrî vayê yanî hem welatên Ereba ji alîkî de hem Tirkiye û dewletên Astana ji alîkî de gelekî alîkarî bi rejîmê kirin ge danûstandina bikin çareseriya siyasî bikin. Lê her wiha rejîm xwe nedayî ber tiştekî bêhtir jî yanî ew hêviyek welatê Ereba dikirin têk çûn anîna wî Komkara Erebî jî ew jî yanî xuyayî têk diçe ji ber ge ew meselê mewadê hişbir jî û meselê
يعني تهريبه او تشتانا بهتر بو فراتر بو ولاتنا عربا قالكي غازنا دكن بتايبجي مسألة كابتاغون او جاركي دن دهيله ولات عربا جي لخواغارن وهنكي يعني امريكي واوروبي جي وتركيا جي دبينه جارك ددوي افريجيم يعني بربرسد برتشتي تسوري تشيبو بتايبجي هنك هيفيه تشيبون هم جالي كي ده او قليه هولندا وكندا كربوش بو يعني پیشکش کرنا محکمه که رژیم اسد رجبو چکی کیماوی هر وهاجی يعني بريارة محكمة فرنسا درخستن جبو قرطنا بشار الأسد وبرايو ضباطي بيرة هنا كي هيفية شركة قالينا دي كاربن في الشاركي مزن بكن كيكي إبراهيم امتكارن ببيجنكو يعني چونا بشار الأسد بو نافكم كارا عربي داخوازا پیوندین ترکیه لگل رژیما سوریه کاری کمیته دانوستاندنان گلو باندورک لیکر کاری کمیته دانوستاندنا يعني باندورا قدكي چیه ام وك اپوزيسيون سوري مجبور كاري خو بكن يعني هگر فشاركي زيده كم تكرن جبر دبريارا ناف دولتي دي اف كوميتا ما لهمبر رجيم دو آلية سوريني يعني آليك جي رجيم سوريا آليك جي هيئة التفاوض يعني اعترافك دولي هي في هيئتي جبر بلو جي چنابه امجكاري خواب شون دبمينن دوی ام بردوان حتا اف بريار هي وچاردريان اف دولتي هي تويق زعيفة تويق قاوه يعني ده آلية ملفات هنوك كوميتا دستوري توقاف پیش ناويتنه لئما جا آلية خوده ام ده حمد و سياده كاري خود كن ام جير آمادنه وهيوي اما يعني روجا كيف فشار بكرن وچاره سريا سياسي جبر حمو آلي جي حتى هنجاري يعني روسيا خوشي بيجي چاره سري د سوري دي دروي بريارة دو بين چار ويتنابي جبر ولوجي مادام ام هيئتك معترفا جالينا في دولتي دي دوي ام بردوان بكن وفان كومبوني خو جواتي خو بكن والينا في دولتي چه يعني اوروبي بن امريكي بن يان ولات عربا بن دوي هر وقت بين ديتن بله داخوازو هیویا اپوزیونی هیا که ابراهیم کو دانوستاندرین چاره سریا سیاسی دیسه دست پی بکن؟ أنا براستي يعني أمهن إيروجيهن أم تكونبوني داني يعني روشا لإسرائيل لفلسطين ويشري إسرائيل لغزة لدجي حماس أو ويتش إنجام بخربيني وأفشر الورب ساكنة وفراتر ببي براستي قالك تشت وبيف جريدايبن اللي هر أم دبيجن يعني أفهرم دكابي قناغكي نهدي يعني چاوي همو دولتا ايرو لسر في دوريي وحر تشري بروشا سوري في جريداي يعني چه روشا كي زحمتر لفلسطيني چه باشتر چه يعني او تشتانا وفقر لسوريا ولبنان كاوي چه جبر ولوجي ام حاضر دكن دوي ام آماده بن هگر چه پیشکتنك دروشي دي چه ببه ام اما ام وك كوميتا دانستندن جير حاضر بن كيكي ابراهيم حروها يعني اف بالانسا كودناف اوبوزيونا سوريا ده حياه مثلا نها عفرين سريكاني غريسبي كوج آلي تركيا و جروبين چكداري غريداي اوبوزيوني و هاتيه داگير كرن لي انا كسا نكاري لويدري اوفيسين قبكا انا كسا چالاكيين كو دخوازين نكاري بك يعني اونجي بشكل اوبوزيون جلود و مجاري ده دناف اوبوزيون ده مناقشه هيا دانوستاندنك هيا كو انا كسا لسر عردا خو لسر جغرافيا خو كو روجاباي كردستانيه اكتيفتر چالاكتر كار بك اوفيسين خو وك دوي درباري ده گرتو من آگاهدار بك بله كاك جمال يعني جالي كي دي اف هيئة دانوستاندني
هيئتكي وظيفي لسر چارەسەریە سیاسی لەگۆڕ بریارێ ناودەوڵەتی لێ تەویولۆژی دەما ام به هەموو دەوڵەتێن دو ئەموان ڕوونشتنە ئەمریکاژی تەناپام ڕوونشتنە بە ئۆروپیارژی ڕوونشتنە وڵاتی عەرەبارژی ڕوونشتنە ئاخافتن لەسەر ڕەوشە سووری بە تەوايی دەبێ و ئێمە وەک ئەنجومەنە نیشتمانی کوردی منەرەتی ئەنجومەنە نیشتمانی کوردی دەکەن يعني گوتنێ مەژی هەبوون ئاخافتنێ مەژی هەبوون لەسەر ڕەوشە سووری بە تەوايی يعني چل دەڤەرێ ڕێژیمێ بێ چل دەڤەرێ ئۆپۆزیسیۆنێ بێ چل دەڤەرێ ئیدارێ بێ یە پەیەدێ بێ و چاوە هەموو دەڤەرژی نەدەڤەرن ئارامن هەموو دەڤەرژی بنپێکردن چێ دەبن لە ئەو ئاخەفتن يعني مەسەلێ ئەنجومەن نکارە ئۆفیسێ خۆ لوێ دەرێڤەکی ئەف بازارێکێ دانوستاندنێکێ دەناومە و ئتیلافێ دێ نەد هەیئا تەفاوضێ دێ هەروەهاژی دەناومە و تورکیا دێ ئەمکارە بن چاوا وێنا هێدی چارەسەر بکەن يعني باوەریێمە خۆشی هەنێ ئەم لەور کار بکەن کار نەکەن ما چەندی جارە محاولەکێری جدی ئەم لەور بکەن شەرت و مەرج چنێ يعني هەنێکی ئەو دانوستاندن جودایی هەیئەتا دانوستاندنێ دەبێ بە ئتیلافێ و بە تورکیارێ بێکرن. بله gelek spas kek Ibrahim Biro ji bo agahdari û beşdariyate ji Cenevê gelmam.